Ia o le whawhiwhianga na mai le best of ngataula ia malpese tangi ale mativa ia whamaloa tuai ia la tolo whawhiona whiangai maranwenga ia manuia lava ia le toi anga ia toi foi i ainga baile saunga le munua lala tele ia whamaloa tunei tatawo ia mafuta mai whale toi ia avatui mahaloa lava le onusai au matiu teo nei aso patalo whatu ia sia i o sifa teni mea vale ia whatalo whatu fo ia tailo au ia le mafuta mai masiona whaletua ia Lynn i Palmerston North mahaloa lava ia talo whatu ia sina leo pele na ta ua i le folasanga fo ia le tatofo mai wale na uto lau ina atu ia pulinga whawhale mai ia umona wa ausia le ivas fulpaseni o le tatofo ile o whaia le tui mua ia pol tangata wa umatui lona lua le au fia ima tātou i Capital and Coast iwa 2% ma na ia 3% tātou tusa tātou ma le pulinga whawhale mai Canterbury iwa sultasi wa i te mata ia ma le iwa sulpasene ia o Southern e lama manai a aia wasoso atu ai lunga le iwa sulpasene wa lata lava ina ausia le iwa sulpasene ia le pulinga whawhale mai i counties i Manukau ia o Nelesone o Marlborough o i Waikato ia o Canterbury Saute ia ma le Mid Central mana ia tele o New Zealand atoa o le 8% o whanau ia wa 10 tausanga nga ilunga 8% o whanau mai au na whaila tōtui mua ia po le first dose a o le 10% o whanau se 10 tausanga anga ilunga ia ua mai au matui e lua po tui pui e lua 10% whanau 10 tausanga anga ilunga tato mai lai nai tato tamama tina matutua le ua 15 tausanga anga ilunga iwa 2% e lato wa mai au na whai au malato tui mua ma le tui lona lua tusa le ua fully vaccinated i le iwa 2% o nai tato tamama tina 15% anga ilunga ma nei a telele le numera ia 4% fo ia nai tato tamama tina matutua ma nei 4% o nai whanau ia ai le tua ai lava le tau longo a le tato tautua ia tautua na ia tato oi whai tato tui pui e le talonga le whailunga i le Eden Park ia le ana whai le folasanga a le tato minista le tali atu i le whaamai e mawhaiona e tala awa tua i whailo tui le ai e te lia lue te matamata ai te alue whailo tui pia whapea
e whawhaiatao na e alu isi ai tele lava vaenga tono New Zealand ia o loo whapeona tatalaina ia e mawhaiona e alu e whai lau tui pui pui o le COVID-19 ma le iwa. Awane ngalo ia le ngata o whai lau tui ia alo alu fo e whai lau test pia whapea maua o ia o ngol fulu ia se itu lo ia mawhaiona e alu e whai lau test ia po lau suenga ia tātou pōrua ia o le ala vai tātou i orotoa ia ai lau fōma i whale a inga pia whapea ia ua langona foi le ngase o tino ia awa tino whai ono o wha mai tātou tele wa ai atua saul COVID ia o wha mai e tele iloa e te i lava o mai ia o mai lātou foi le whatoa mafuta mai ia o loo whepasia i fōma pisa o ia le awala ia lumatu tato ofisa fasala lau ia i pasika lau vaenga fo ia foi pasika ia po le keni fo ia le mongrama upset to low lava le ngana ia i le lato tangi ia po lato maliu le alo fai i le aso ia fa mafanfana foi ia i wom a inga pe fa peolo ufitia i le au pongisa i li nei foi vai taimi lo fatu faile asenio ia ai wa vela sau sapasui sau fa alifu ia fa tale to ina le ainga ani seto fale moe ma le pese nati ina le alofa.
fifianga matongo firna ia mai le songa ia whaai u Pettibone ia po le Sons of Tiamaa ia mavivi inga o le awhioanga o toa mua ia tal tonu foi ia ua lata foi na mai ia ngaluenga la tau ia whai ngaluenga ia a la tau foi ia le sa le si fipo ia le ufa sao ni atu mo ngaluenga le poa na nei manu ia te le tau ngaluenga ia ile afia na nei totona i la tau lo whafonga mai tono o lo sa ia totona sa le mulungo la tele ia whai tete foi lava ona o le aso ia le lava tele ia me ia tutupo i tutonu lava i tātou i porua ia tautona i le saunga le mu o fwoi nei vawe le ita ia pia whapea lewa ala tu lau sa ia i le poloka mai se isi tu o le tātou awala ia toa peltai ia walofa atuai alofa atu i la tau o malawa lo mafuta mai lunga le tātou YouTube le sunga ia Michael Fuialo lofa atu Michael mo o lua matuala ia ma silua whanau lofa atu maola lau fiso ia lo fats foi Hans lino maiava tama lea le pule le farfenga ruenga le o kilani alo fatu Eddie Robeck le ala lua ia le sunga foi ante le aliva lo fatu mo lum famika ia masto fale ia ai wa toe on dai minute toe sfuluma le tolo minute ona tale o le tu lai lua a fa pe foi le tele mawal update ia itato cases ile so ia ese lau ia tato tagata ia whaamaoni al virusi ia ivas fulfitu ia au kilani ia malto tolu i ai o waikato ia ai o te iloa a watu tato whaafifianga le tasi ia ona tato whaamawai lo foi lea misi diu kisua ma le pese whaamalo sa moa.
whaafitai le mafuta mai. Ia le fwe o tato o mai fwe si ui fwe o tato por kalame le nei aso. O le aso lona tolu nei on masina o Novema. Ia o tato tu lata fwe i le kirisimasi. Ia mo le toileanga whaafitai vea ia au whai masui. Ia o le afionga i le lipule. Ia ma le malo na ofisa si fonga lau mua. Mo le toile whaafitai te le lawa nei tato wō mpaanga. Ta mama tina matua ai meise le au whenganuenga pa ia le atua. Lo whapeona whawhaltulu ia i so se tu o le nei ke lope ma so se tu o le nei atunu tato te iai. Ia whaafitai le mafuta mai. Whamangalo fwil tautua al si fonga lau mua peo iai se leo ua le tautamali i lau whafonga anga. Ia ai manuia te le lava fofuanga o tutoi o le nei aso wha manuia le atua tiu te mawhaiva o tutoi ai o le nei aso ia ai mai le afionga i le lipule ia ma le ofisa o si fonga lau mua i Wellington ni poirua i nei ino na ofisa whasal lau ia mātou te whato whasoi fuato mo le nei taimi. Ine ingaluenga olo ua
tazanga uwatato wale mai Ine manuia uwatato mawa mai Olkai aule talele walai oltato penei Ia sol pongisa onge umana faingata One tazanga uwatato wale mai Ine manuia uwatato mawa mai Ele ngata ilo